Evo recimo sad kad pratim NZD-USD, ja ovdje vidim određeni algoritam koji se dešava iz impulsivnog downtrenda, ali tako koji kreće da formira potpunu porudžbinu, znači iz nepotpune porudžbine započinje potpunu porudžbinu i zato se tu zaustavljamo, zato što je to čitava poenta ove prirode algoritma, a to je potpuno i nepotpuna porudžbina. Znači ukoliko vidimo nepotpunu porudžbinu odjednom zaustavljanje u potpunoj, bilo da je to uptrend pa ćemo kasnije da vidimo tu potpunu porudžbinu ovdje sa snažnom impulsivnošću koja treba da usledi nakon toga, ili će to da se desi recimo iz downtrenda snažne impulsivnosti pa će onda tu nastati, ili desit će se uptrend pa jel tako potpuna porudžbina koju će u sebi imati jel tako nepotpune i potpune porudžbine. Znači to je kao ogledalo u ogledalu u ogledalu dok na kraju dolazimo do te jedne perspektive da u stvari potpuno i nepotpuna porudžbine su priroda algoritma, pa da ne govorimo previše o tome, već da se fokusiramo na to u bitnost time frame-ova i zašto se tu puno greši, prave se greške i kako to treba da se ispravi. Znači mi kada pogledamo sada ovaj algoritam, on nam jasno govori da u stvari ovdje postoji ta nepotpuna i potpuna porudžbina.